Aumetwa thutha ni Governor James Nyoro, CS wa urimi Peter Munya, mubuge Sabina Shegen na muteti David Gakuyo gatagati kagi. Mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka atuterithitie ati ngwataniro ya Azimio noyo inakioneka kiratwarana na mwerekera uria bururi uri na ukwerekera. Gicigo-ini gia Thika kaunti ya Kiambu, Kalonzo ugite munini wa President William Ruto ndangihokeka kuona ni atiganirie President Kenyatta. Guku ningi Kalonzo akiuga Ruto akoretwo ari kihingisha gia tafarira cia thirikari. If you don't agree with your boss, the most honorable thing to do is to resign na kwenda kwa wananchi. Lakini huwezi kuwa have your own cake and eat it. Lakini tabia zake tunazijua. Huyo ni mtu wa kupiga watu makofi. Mumemsikia alisema karibu apige rais wa nchi makofi. Akapatana waziri Matiang'i karibu ampige makofi. Tena waziri wa Malo ndio huyo. Kalonzo athiete na mbere kuga Ruto nionanirie uhinga thutha wa kuregana na mendekithia ma BBI maria matanyitwo kuongerera kigina kuringana na uingi wa andu riu akiuria gicigo gia gatagati gicuranie keri. You can't dare differ with your boss and stay in the same office. It doesn't happen. It's not decent. If I was deputy president, I would resign na kusema tutaonana mundu kwa mundu. But you cannot. Unatumia the same taxpayers money, unakalia kimambavu, unamtusi rais wako, hamuelewani, inaonekana kama mambo ya utoto. Munini wake Governor James Nyoro niaranire kugacirithia motungata makiria kaunti ya Kiambu, akiuga ona aria mokire kaunti no na amwe magaciarirwo kuo nimegukuruhanio thirikari-ini yake. Mimi nikiwa mzaliwa wa hapa Thika, nililelewa bila kujua kabila. Na kwa hivyo nitaongoza ofisi yangu ya woman rep na fadi zangu za GAF, bathare za woman rep na uwezo fadi zote bila ukabila. Lazima Mujaruo aakilishwe, Mukamba, Muluya, Mukisi na Waria wakuwe huko ndani waakilishwe huko. Hata hiyo neno ya diaspora tutaondoa. Hapa ni kwenu. Mururumo ota uyu wa Kambiini cia Azimio no uthiete na mbere kaunti ya Kirinyaga. Guku Senator Charles Kifiro na muteti muriithi wa Kagai wa NARC Kenya makiuria aikari mathio na mbere kunyitirira Odinga na Mambatha. Hei gota guku mauti Kenya na Kirinyaga hasa ndaigua andu makiro mena 85%. Na igua matiarakaraga makenaga ona maragia na kanua kanene muno umuthi maragia na mihe uri aria twacamani nao. Ateti aya maruga kura cia mawoni cia ica ikuhi iria ironania ngwataniro ya Azimio iri mbere ni kioneria kiiganu gia kugacira kwa ngwataniro ino gicigo-ini kia gatagati. Twiho na tukinyite o kahora turaicia kirima pole pole riu ona twi hakuhi ku engage for wheel ni uria tugithirio wega. President na right ya kuga no arenda kuthura ena kura tamu za Kenyan ona gukuoka akauga Kibiru niwe gavana. Turenda mambara corona 85% Kenya kuisha magayanio isingena wajakoya. Kaunti ya Nairobi hayuthi kuma icigo 17 cia ubunge ni moritie kiama kia ODM KUK umwe wao amarugamirire makiuga Naomi Kerubo Bosire uria matanyite ni ekwamurwo ni eheretio mutaratara-ini. The gender top up list cannot be filled with one gender and the worst one tribe. Na saa zile tumepigania hiyo position na hata baba mwenyewe anajua Naomi yafaa awe nominated. Ripotera Kameme TV retorekwa ni Mwaura wa Ndung'u.